Lirio ititanap. Tinapalabas nakuna ni Crisanta Kinidoro amang namnama pailang daytoy asibibiyag ti pamilyana ket itikan ito ang makalibas pabulok na ida iti pagbaludan itimet asyenda gapu takanayon ang nasakit ti panagsarsarita ni Senyora Lorna Kinibaldo nagsakit tinagem na ket kayat nabalsen ti amo na babae ket iti may sa arabi napan iti mansyon na pagnanadan ni Senyora Lorna. Sapliten na kumanda ito iti latigo iti kalat a kinugtaran ni Jubilarde sana inagaw ti latigo ket insaplit na kinkwana iti pimanawan ni Baldo pinaunegan ni Lorna ni Jubilarde iti mansyon ket nagsarsarita da itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo na pauluan Lirio iti tanap. Jubilante, naamuak ti inararamid takan ka ije pagminasan. Anya ka iti planom, balsam ka di ida. Senyora, Barok, mabalin ka di apakawanem ni Alex. Ipatpatag ko unay ni Alex. Kat inararapaap ko ti panagbalbaliw na. Diyak kayat nga agbalin at takas at tao ti apook. anya? Pakawanem ko man ni Alex. Pakawanem ko man. Basta ti makunak, senyora. Dahil tabagi ti salwadan niyo. Naimbag kayo at tao. Ket, awan ti maibaga kada kayo. Aganat kayo kumakanayon. Tama nga nudangran na kayo ni Senyor Pedro. Tagpapan iti pasurot na Anibaldo. Dakas ti panggap na kada kayo. Jubilarte. Senyora, awan ti sabali ang may bagak itakada kayo. Nagiti ka na yun na panagan na Diyo. Day talaan. Sige, agpakadakmay. Barok. Mabiit laan, Jubilarde. Jubilarde. Agan-anad ka. Uwan, senyora. Kitagyaman na. Senyora, napanan ni Jubilarte. When Mercy. Ay na, nakitak ti amin, senyora. Nakitak ti kinasiglat na. Mercy. Isugayam at talaga ni estranghero. Isu. Kidawak. Akaumam tabibig mo. Senyora, Awan kumati pang ibagbagaam itinatakwatan. Nalawag ka di. Maawatan nak ka di. Agkin naawatan ta ka di matlaang, Mercy. wen senyora, di kay kadi agdanag. Talapod no ak kada kayo. Kaumak ti bibig ko, senyora. Nasaya at launay. Maupasan tin paramid niyo, senyorito. Talwata ng tinaramid. Ano pa yun? Nagandag iti pensyon. Nasaya at Doro. Nag-aaboy a pensyon, tinaramid, senyorito. Nasaya at launay, Doro. Sige, umay kayong to amin ijay farmhouse inton bigat. Nalawag? Juan Baldo. Tulagam dagiti amin akayat na asumunod. Tapno umay kayon to ijay farmhouse. Kalpasan na maurnong dagiti tao, di taparaangan to'y farmhouse. Agdiretso tayo ni J. Pagminasan. Wan, senyor. Sana mabali na sumardeng ti pagminasak. Gaputada kala kwarta ti ipapay na kanyak. Ay, talaga, senyor. Ala, Baldo. Isaganam dagiti masapsapul ta. Iti kasta, nakasaganan to aminen. Areglado, senyor.
Nasaya tlaw na Baldo. Gapotado met gayam tinaawis yo. Wan nga ron, senyor. Adda pa'y babae. Adda pa'y ubing. Analabit ag taon iti 15. Kaskada 17. Wan nga ron, senyor. Kasano, senyor? Mapantayon? Wen, intayon Baldo. Intayon. Senyora, intimplaan kay tigatas mo. Atoy, Agyamanak, Mercy. nagladaw kayo arimor iti silidyo ang senyora. Kasla maditirik nayo. Wen nga rod. Kaslama di ti bagpagig. Ay, gapo day tay ti banugyaw, senyora. Sige, inuman nyo pa ilang day ti gatas yaw. Tain kay iti silidyaw. Yagan kay tulangan iti kaninyaw. Madi talaga ti riknak. O sige, Mercy. Mapanak pa lang iti silid ko. Mangyag kan tulangan iti taraon ko. Takalpasan ang makapanganak. At tumarakton iti agas. Sige, senyora. Umay ka! Sumurot ka kada kami! Pangipanan yung kanyak. Basta sumurot ka kada kami! Taday pakita may kan ka tapno maninggakan! Anya. Umayan! Kat di mo gamdan kagaramid iti sana kayat! Tasigurado magatsun ka! Dalan da ito'y nga agturong iji kampusan to. Sa dino ti papanan ni. Apay nga agturong kami dito'y. Doro, asidag tayon. Huwag senyorita! Asinida! Tenglan ni Crisanta, Doro. Senyorita! Pangipanan nyo kanyak. Basta magnaka. Sige! Pagnakan! Taday pakita may kan ka tapno mapnag ka! Kan tapno mamati ka! Iti ipagpagamikan ka! Anya kaya tiyo asawan. Ala, magnaka Crisanta. Taday ba? Mingmingam dagiti tanong! Krisanta! Victoria. Magdalena. Baby. Jubilarte. Sana. Napalimutan ang senyorita! Sige, Doro. Bagkatemon, ket intayon. Manang, Apong Victoria, ada kita dito sa kaanan ti tadamyo. Aging kita, jak pa'y nasarakan no asino ti pimatay kada kayo. At apag adampaldo, awan pamanak na ko. Nagulo ti panunot ko na nang di ka agdanag. Tay kak iti ustisya ti panakapatayo. Singir ida. Patayag mo't ida. Akas iti inaramid da kada kayo. Kat ni Crisanta, jak pa'y nasarakan. Jak amono sa dino ti pangsapulakan ko ana. Kat sapay kumata si bibiyag pa'y. Sapay kuma. Mabalin ka dito somrek. Nanandurot siya. Ay, bala. Oh my God, Barok. Sumir ka. Ala,
Nagtugaw ka di kakayo nga tugaw barok. Tamang isaganak iti siya. Kankanom. Agyaman ak nana. Sige. Mangano ka barok. Amo ka mabisin ka. Isuwa mangano ka. Agyaman ak nana. Italaan nga na isaroong ka barok. Nana. Aging kayta. Diyak pa'y nasarakan tinang patay ka dananang. Mabalin ka din ay bagayo ti pudno nga amuyo. Ay, kuha. Amok nana. Ay, Adamu yung may papaniti na kasamak. Gamdi wala kaya tiyagsaw. Kaputa mabutong kayo. ay, kuha. Pangasiyo, nana. Ibagayo ko makanyak no adaan mo yung may papaniti na pasamak. Ala, barok. Ibagak nga rod ka, ti amok. Nana, Nangag ko anagpukaw idini ka Victoria. Ako na. Senyorito Alex, pangipanan niyo kan ni Crisanta. Anya. Alex. Wan barok. Day talaang ti maibagak. Tadyak nakita ti pagteng. Ngam, naglawag anang ko ti pukaw idini ka Victoria. Tadak idi ti saan unay nga dayo kadakwada. Kat idi makagtengak iti ayanda. Nakadasay dan kan ni Magdalena. Dapay nang ko ide adwa akan albuong ti paltog. Anya. Dagit kriminal. Pakawanan nakbarok. Tadyak imbagay di kan ka. Gapo tamabutengak. Nana. Pakawanan nakbarok. Saan kumakagura? Pangasim. Saan, nana? Saan kayo kagura? Kit, agyaman at itimpod nuyo. Apo, Victoria. Nanang Magdalena. Junior, anak ko. Pinatay na kayo ng itindakas sa tao. Anya, tinwasal tayo kadakwada. Taapay akastoy. Tinaramit na kada kayo. Kaya't kumatante matay. Kaputawan kayo matang. Limat patag ko itibiyag. Medyo Filarte, pinataydan. Kat intanam da kanon, hindi pagminasanda. Iso akayat kumutang tumatay. Awanin surnito piyang kanyak. Di na nagkaisaplag. Senyora, nagbasitan dagiti trabahador. Liman nga aldaw tinapalabas. Anya, taapay. Saan naklapimbas pasyar gaputan nagsakitak. Ita, bimbasit kayon? Senyora, adadamak ko. Adagiti daduma trabahador.
Kat simurot da iti pagminasan. Agraman dagiti dadduma a babae ken ubing. Anya. Kasta ti damag ko, senyora. Ada nang ibaga kanyak. Jakpatyan. Ngam, gapo tabasitan dagiti trabahador. Iso patyak matan. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Awan ni Pedro dito'y farmhouse? Awan, senyora. Nangga ko ako nanakan ni Baldo ang mapandaig di pagminasan. Ti awanan bain? Katwada dagiti daddo mga trabahador yaw dito asyenda. Dagiti rupat kwarta at trabahador. Imbagak lang arudan adi dapat padasan ti sumurot kada Pedro iti pagminasan. Ngam nasisirap dalata iti pirak. Senyora? Kat agraman babae kan ubing. Inkuyog da. Wan, senyora. Nakitak. Bayan nyo tapadason dati ag trabaho iti pagminasan. Anya ngay damuyo. Ang mga nudakkel ti matgadan da ijay. Takasta matin ka rin ni senyor kadakwada. Sakbaya pimanaw da. Anya. Oray siya kumangarod. Kat kayat ko matimapan, senyora. Anya. Ngam. Pampanunotak mo ti farmhouse. Awan ta kasi kaso. Di mo gandatan ti sumurot ijay chayong. Mawatam ka di. Dito'y kalaang farmhouse. Wag, senyora. Talaga saan? Nang runa ta binilin nakmal. No agtulnog ka kanyak. Agsaya at kachayong. Kat no pasisirap ka iti balitok. Amangan no agbabawi kanto. Aguray kayo, senyora. Abay ka be. No agsasaw kayo. Kaslada, kas tinapasamak, kadagiti trabahador. Abay, senyora. Dakas kaday, tipagbanagan da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalabas, kastaunay asangit ni Crisanta, idi nakita na titanam, day di apong na Victoria. Ti katugangan na Magdalena, ken ti anak na nga imparamid ni Alex Kinidoro, ijay Camposanto. Kabayatan na, sinarungkaran ni Jubilar di Timay sa abaket, akarubada. Nagpakpakasi da ito'y nga ibaga na kumatiam muna, may papan itipan na katay da Magdalena nga inana. Saan anapay da ito'y, ket imbaga ti baket ti amuna. Itimet asyenda, namuan ni Senyora Lorna abimasit ti trabahador iti asyenda, ket napanda iti pagminasan ni Senyor Pedro. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! No agtulnog ka kanyak chayong. Saan ka ang maisagmak? Ngam no pasisirap ka iti balitok. Amangan no agbabawi kanto. Aguray kayo, senyora. Abay ka day. Nagsasaw kayo. Kaslad dada kasama pasama kadagiti trabahador. Abay? Dakas ka day pagbanagan da? Saan mo ka di anadamdamag ti panaglibas dagiti trabahador ije pagminasan? Saan, senyora? Kasano nga daamok iti mapaspasamak ditaw? Kahit, adak latamat dito'y farmhouse. Sa anak mo't amapan makichismis dita? Basta ti maibagak. Saan ka apasisirap iti balitok? Tapno saan ka ang maisagmak? Wan, senyora,
Agdong palak kada kayo. Ita, awanan ti lapad tapno ayaten nak, Crisanta. Nakitan met. Natayan ti pamilyam. Ket ni Jubilarde, naitanem mata ni Jay pagminasan. Huston day ta panagliday mo. Ala, umay ka ta maturog tan, Crisanta. Kaduan ka dito'y silid mo maturog. Saan ka nangagsangit? Punasak dagita luwam, ha? Tinupura, anak. Gusto gayam ti kayat mo. Pues, ramusan ka man langan, ha? Senyorito! Agdardara magtarupan! Nakadkadlaw ang nakaramutan! Ti jablo a babae. Kinaramutan nak. Iso day jay. Binugbog ko na. Intugtog ko pa iti ulo na iti diding. Nawanan iti puot. Abangan mo na tayo, senyorito! Diyakan mo. Sige. Ingka kitaan. Dara-dara ti kawas ni Crisanta! Sakit! Napisang pa iti paldana! Natay sa amutan! Tanakadasay iti suyo! Kitapan! Nataysan! Sige. Ikabil mo iti sako. Kat ingka ibal lang. Ingka ibal lang iti diraas. Natay detan. Iso nga ingka itapwak iti diraas. Senyorito! Aramidam timbagak doro. Itinmagan iti darasa! Mampasan! Isa, mapanakon! Kasanuitan, senyorito! Pagdiretso ta ka di Jacinda! Saan? Ijay mansyon ti pagawidan ta. Ijay tan mansyon nagpalabas iti rabi ita. Sige! Sa bagay sumit nga tan! Sige. Idiretsyon to'y kotse ijay mansyon. Anya ti kinapod mo, senyora. Ayan da baldo. Apay adyak ida makita ija farmhouse. Ken agpaiso ka di tinadamag ko. May papan ka dagiti trabahador. Wen, nganjak amo tinapasamak. Binagak idin dagiti trabahador. Ngam nasukir da. Nasisirap dalata iti balitok. Katimadi, agraman babae kan ubing, naawis da. Anya. Adadaitan iti pagminasan, Jubilarde. Sige, senyora. Agyamanak. Ket agpakada akon. Mabitlaan. Anya ti planom. Ispalak dagiti tao, senyora. Anya, saanen, amangan mo maisagmak ka. Saan kan amapan ijahay? Saan ang mabaling, senyora? Diyak kayat nga dapat parigaten da senyor at trabahador. Trabahador iti asyenda dagijay. Saan at trabahador iti pagminasan. Ngarod, masapol nga ispalak ida. Jubilarde. Saan da pakibiyangan ti trabahador ti asyenda. Gapota siyak ti makalaban da. Sige, senyora. Agpakada akon. Mabitlaan. Apay, senyora. Aganad ka, Jubilarde. Aganad ka. At yung tibasan, senyorito! Sige. Kargaan pa, Idoro. Wen! Adeta! Atoy! Senyorito! Sige. Ikaw pa, Idoro. Senyorito! Diretso mo, tantita kayo mo! Ang mga ano, mabarta ka! Karga
Nagampay ti basok, Doro. Kaya't ko ti mapartek. Apa senyorito? Makonsensya ka, iti naramid mo ka ni Crisanta. Anya? Katawa kayo, senyorito. Ano mamaw? Agbabawi ka maglang, iti naramid mo kan kuwana. Sayang. Sayang, ti kinalibnos na, senyorito. Sayang nga talaga. Impabaratom la ko man kanyak. Mudimon kaya. Sige lang! Kaduan niyo, timangan. Hindi kasta, nabigsa kayo. Kaya't makatrabaho kayo iti husto. Makan kayo lae. Kalpasan na, ingkay ito aginana. Maturok kayo iti husto. Gaputa masapol, masapa kayo manen na bumangon inton biga. Nalawag ka di? Baldo, kayat ko ti uminom. Mangisagan na kay ti arak. Kayat ko ti makaturog at dagos, iso nga uminom ta. Arreglado, senyor. Mabit lang, senyor. Bukbuka ti basam. Ano ita, senyor? Sige, Baldo. Ikam ti basom ta uminom ta. Pagpaimas iti turog. Wan, senyor. Talagang umingumak. Agas ti mannog ako nada. Agasam, tasisyak amang isursuro kadag iti tao iti aramidan da iti uso. Nung maglakit din, ta nakaadala ken ni Doro iti panagnaba. Rombang matngamin nga dalam amin, Baldo. Wan, senyor. Kahit amukon ti agminas, nalakalang mata na sorsoro. Nasayat lauday. Gaputa pagsayatam matlang. Mangrugi manen ti panagtrabaho dito'y pagminasan. Kaya diti sana mabayag. At anto manen mailako a palitok. Kat ibingayan nyo kadi dagiti tao, senyor. Anya? Apay, manala ka di, Baldo? Ha? Itanyaga po kay plingaya kay da? Hindi, dakal nga ron ti bingay ko no kasta, senyor. Well, di ka danag, Baldo. Gapot adakala talaga ti bingay mo. Ayos! Ala, bukbukan pa iti baso ta. Ituloy ta ti uminom, Baldo. Tapno na imas, titurog ta. Ada silaw iti sigod na pagturturugan ni Senyor Pedro Acalabao. Malapit. Ijay tayanda ka ni Baldo. Masidi ka kajay. Ang iyong masapol nga wanti makasipot kanya iti yasidad ko. At dalam para iti ruwati Acalabao. Masidi ka. Nakaitadang at padpada iti tugawan na kawayan. Mangkita iti mabaling ko pangirakad ka ni Senyor Pedro. Nabartag ng sakit di Diyos to. Tasampay anak kapuot ni Senyor Pedro iti panangirakad ko kanuana. Bayak na karakad. Galutak na ti ima ni Baldo. Kalpasan na. Ipanaw ko dito'y. Abay na. May rakat ko ni Baldo dito'y ponte kayo. Mas daw tulakid din to nakapuot. Bilibak mat iti kinabartak mo, Baldo. Tauray la di ka nakapuot iti panangirakad ko kan ka. Kan iti panangbagkat ko kan ka. Sige lang. Maturog ka nakarakad.
Sublyan kanto. Into namnamaag ka ng kapuutan. Tungod kayo amin ito, baga. Binagaan na kayo ito ni Senyora Lorna. Asaan kayo apasisirap iti balita? Nasukir kayo. Sino ka? Yan nga ba yan nakabungad ka? Di ka mo tagpabigday? Pagyanon, pabigdig ka! Saan na nasken nagpabigbiga ka na kayo? No di kayo pala kumanaw dito eh. Sigurado magbanag kayo ang nakakaasi. Kasa niyo ti bagyo. Ti pamilya yo. Kaya nagiti ubing apata yung hada dito eh. Iso pumanaw kayo itamot lang. Dito kami! Patuloy dito! Pumanaw kayo dito eh. Kat agsubli kayo ng asyenda. Awan tinasaya at anam naman niyo dito eh. Kat ibagak ka na kayo dito eh. May sa idi abalod iti dito nga ayan nyo ita. Into na gangay. Ikanda bidanto dito pagturturugan nyo. Kat saan kayo apas ka makarwa. Nagkarinis inyo, Pedro. Adang tubingay mi. Adun to tibingay mi iti paglakwan da iti balito. Napatas ko tirigat ti agda dito eh. Bagitok na ijay! Iso akas titi bagbayak ka na kayo. Nupatsinda. Nasayat. Ang mo di kayo mamati. Adda kada kayo daytan. Sige. Rumor kayo amin dito. Tapuhurak na ito ayan niyo ita. Ken kidawo. Nga adda timapan mangrok at kani Senyor Pedro iti kalapaw ngayon na. Tapnosan ama iraman ama puran. Puran tayo na nakalapaw ngayon. Ba't minasan? Pumano na dito yan! Paano tayo ni Senyor Pedro? Pumanaw na matan. Nasayat la unay. Urayat na tiap-tiapay. Sakbay a pumanawak dito'y. At sino tinangpo kadagiti kalapaw? Bitan, senyor! Wala tayo, bitan! At sino tinangpo kadagiti kalapaw? Aday na. May dukon ti apoy. Nauram amin ang kalapaw. Agraman ti pagturturugan mi iti a pinagbalinda kulungan mi. Awan matan ti tawan at daditoy. Nagsublida ni Jasyanda. Agraman ni Senyor Pedro. Pimanaw matan. Ayan ni Baldo, san mi nga mo, senyor? Basta hindi na po rin pagminasan. Rimor kami aminan, iti pagturturugan ni. Nakarakad kayo di, senyor. Kat nagsaya at pailang titurog yo, iti madamatipor. Nalangip kayo. Isawa, sinara kayo iti kalapaw yo. Sino tinanguram kadag iti kalapaw? San mi nga mo nga ron, senyor? Naputan na kaabot. Kat matatalang ti makit kita. Kung nanarukatan kayo kano, iti kalapaw gaya nyo. Isonapan kami, kat rinukatan na kayo. Tapnosan kayo may raman na mauram. Aniya. Saan mi amay baga no asino tayo dyan lalaki, senyor? Ti estranghero. Isulakit di tayo dyan. Anyapay, ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tarap! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsabot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Lirio! Iti tarap!